Ikaze kuri mwese, iyi ni Inkwakuzi mukurikiye. Twifuza kubagezaho update iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko mubibona kuri iyo video twakoresheje, muri Amerika umubare w'abanyamahanga bafungwa ukomeje kwiyongera ukomeje kuba munini, ukomeje kwiyongera, dore ko umubare w'abatanga muri yombi n'ishami rishinzwe abinjira n'abasohoka iryo bita ICE ukomeje kwiyongera cyane. cyane cyane urabona ko biri gukorerwa ku bibuga by'indege. Aha rero bari kuvuga ko biri gukorwa mu rwego rwo kubahiriza iteka rya Perezida Donald Trump ryo gukumira umubare w'abimukira ukomeje kwiyongera. Ibi byatangajwe na CNN mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 29 Nyakanga 2026. Muri leta zose rero zigize Amerika, umubare w'abafungwa ukomeje kwiyongera ku bibuga by'indege zikora ingendo, by'umwihariko mu bihugu indani, mu bihugu imbere. Abanyamategeko rero bavuga ko biba kenshi kandi ko hari impanuka nyinshi aho abagenzi bagiye batwarwa n'abakozi ba ICE mu buryo butunguranye. Ibyo bakabikora mu gihe babaga bari mu rugendo. Ikigo cya leta gishinzwe guta muri yombi rero no kwirukana abimukira badafite ibyangombwa gikomeje gushyirwaho igitutu cyo gushyira mu bikorwa gahunda ya Perezida Donald Trump yo kwirukana abimukira n'abandi bantu bose baba bafite visa zarengeje igihe, aho bihaye intego yo gufunga byibura abantu 2,000 ku munsi. Niyo mpamvu rero mureba muri iriya video biri kuba nyine kuriya turi kubireba. Hanyuma rero umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanze kwemeza niba koko hari ubwiyongere bw'ifatwa ry'abimukira bikozwe n'abakozi ba ICE ku bibuga by'indege bigiye bitandukanye. Yavuze ati kubera impamvu z'umutekano w'ibikorwa byacu dushobora kwemeza aho abakozi bacu bakorera. Yakomeje anavuga ko kugeza ku wa 12 Nyakanga 2026 iyo minisiteri yari imaze kwirukana mu gihugu hafi 1 miliyoni y'abimukira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Uko niko bari kubivuga, uko niko Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu irimo irabigaragaza. Abantu bafite visa zarengeje igihe kabisa barageramiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni inkuru yanditswe ku binyamakuru bitandukanye, ariko bose ndabona bayikuye kuri CNN. Icyo kibazo rero cy'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari kwibaza niba ibintu koko bikurikije amategeko, kuko bari guhutaza abantu nk'uko mubireba muri video. Trump rero abimukira rwose bamereye nabi, n'abantu bafite ibyangombwa byarengeje igihe nabo bamerewe nabi, bari gufatirwa ku bibuga by'indege kuko twari tumaze kubibabwira. Ubwo rero iyi ni update twagira ngo tubagezeho, twizere ko muri bukomeze kugira ibihe byiza cyane. Iyi ni Inkwakuzi mukurikiye. Kora subscribe hasi kugira ngo ujye ubona updates ngizi zigenda zibageraho mu bihe bigiye bitandukanye, mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo mubashe kugira ishusho y'amakuru ari hirya no hino, mubashe kugira ishusho y'umunsi, mubashe kumenya ibigezweho hano ku Inkwakuzi tuba tuhabereye kugira ngo tubibagezeho. Nimugire ibihe byiza.